Uniflow je moćna softverska platforma koja vam omogućuje da upravljate troškovima vezanim za štampanje, povećanje produktivnosti zaposlenih, kao i zaštitu poslovanja kroz povećanje sigurnosti vaših dokumenata. Organizacije investiraju u multifunkcionalne uređaje, štampače i skenere, što im omogućuje da koriste papir kao medijum za deljenje ideja, razmjenu informacija i zapisivanje odluka. Svim zaposlenima je potreban pristup sigurnom, uvek dostupnom štampaču koji funkcioniše bez problema. Također skeneru koji je jednostavan za rukovanje. Rukovodiocima je potrebna infrastruktura za štampanje i skeniranje koja košta manje, kontroliše sigurnost dokumenata i povećava produktivnost zaposlenih. IT sektoru je potrebna platforma koja je laka za primjenu i upravljanje pri maksimalnoj upotrebi. Hardware sam za sebe nije dovoljan da zadovolji ove zahteve. Uniflow povećava upotrebnu vrednost multifunkcionalnih uređaja i printera tako što štampanje čini dostupnijim i lakšim, omogućuje automatizaciju procesa vezanih za moćne skenere, kontrolu troškova i njihovo smanjivanje, povećava sigurnost i objedinjuje upravljanje štampanjem i skeniranjem.